Siasa cia kaunti ya Meru nicionekete nende kurema kuthira buru kinya mwaka mweru nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kwandikire MCA bambunge ya kaunti ya Meru akenda baikinya kwawe kwariria maendeleo amana na munini wawe bara bonde barete wikinya kire muchemo ni bakimenere Kawira bakiwa na ramini kuritangwe no munini wawe akiwa na kumakira uturo bwawe kima ya muchemo ni Kawira nende nethirite akithukira munini wawe mutumantu edingi akiwa na rete wikinya kire misema ni ya thirikari na kuwa kinya mwebelia kire musharo ntubura bonekete kumenero bonene ni MCA bambunge ubura bakureana na Kawira Mwangaza Phineas Simana aina ronoro kire arwe siasa nyuma ya kona kamanto yate kumubwira ngabana Kawira Mwangaza na ugere otibo tonwa na witikiria kwini yana kuwa kethira gete MCAs bonde bakarende guru baranirie na betikanirie kenda Meru itanambere ora kubatire na mweri iyo ya 11 mwaka muthiru yongiriele 24 au akethira ninde batumaira barua no bera da pakethira baiche manakia na kinya na rabache maniria MCAs baraba kwenda kuija na mbuga batena formula ya kuija nkabo andikira baruga bwinde MCAs ba county ya Meru. I will invite you officially namboe ntuko nkoroki ya ithano cia kuibanga tushemani oro kwenda kuja kulita ngugi and it will be a very open meeting na kwenda gutangasira Meru no ntu 15 ne rakurukira na ituje mwathani ure ugite na mwathani atigarukaga na kira murungu ayete muntu gutumba kumutunya nkaandikira MCAs bonde baruga gukurukira speaker wao etekire assembly na bonde mbatumire na WhatsApp kirithimo ciao guti MCA ntitumira message kirithimo ciao MCAs bai kontobu bone ko kila kilua kumania kinyana bokuria na kuthekela ontubu Mheshimiwa Kawira Mwangaza kuga na kwenda kuandikira MCAs baroga kenda abeta ali beta na capacity riko ibati to amwengere batu to amwengere senate ni aponde ndo to amwengere koti ne mwegete na eta gite gamba so batu natigana na batu Kawira gagututhanga Kawira oneka utekateka nyuma na kuibangania bubweru na kuibangania ona njirera nja ye kwithira ibeta ni obararia ntuko irabakethira baicha manakia rukire bakarende na kinya bakunde kachai bare amwe kwitariki 6 mweri uyu mbere mwaka 2025 nyuma kinya njiota ya thionko na mwaka mweru kuthira orengia arandikire MCAs bambunge county Meru barua akibaura kenende kwithira bake yamwe bakunde kachai na bambe kwithira bakiara kya mantu mwanya yeye Meru MCAs bakioneka kila kilo ringi bagwakira Kawira batire kwithira kithugana iria punene ne gamba rira na ronde ne akoti kesi ire koti ira ekirere mwikite tene mwanga tariki 14 cia March ngategera narua itigere ntuko 65 tutariki 14 isi abatiko akiara area temando jora tugeto karande tunywe sai tera impeachment ikwa overturned tumu impeach kaire na meya jara divetie ja Meru between August na ndo jale ja mengi kana edira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithiro akimakaira kete manto jangi te ba angeje ni tunywe sai angai akiongela baua batiwetikania na weya bochira Kawira thirite betaira na kwetumikia kia kubudio ntubu iburari kete kona MCAs bokumeta maturene na kumenyethia kariba county Meru yaratingetie wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro oteba tichi batwe ngabana atweta limbiro ni atakwa ke antugwe mono tutweta mbunge mashina ndo ambiro tari kwari mantera atebwithetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangitura ke mbunge mashinani kao tweta thai ke ndambu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbiti ngoiteru timbia ni rei tuiba suatere sniper etero eto kunda sai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu yo mukuthania murire baua kinya ni bethire bagita minister na kinya chief officers bakawira mbere ya mbunge kendocho kebiuria onto batatiyire bakiwa kinyabo batiteya onto bubangabana wethire itutwire uitana chief officers beya mawaziri be ibo ba implementi na ibarere kuya
tubati wita barua ene yecho kana tubati kwambiriria tubaitire mbua meri 5 6 mwanje 3 be ya assembly tware rio nuntu eni ongwe ani oversight ibuthairua na nio mantu akuthia atira maendeleo yendelea ni be ya eni ithaira in official record nabo barabako tambaru kawira Mwangaza bakiwa batekelwa buruni kyao kiu na no mwanka baikinya garune yangabana kawira Mwangaza bakikunde na barire manto yegemeru undi umwe obaria bakwenda maendeleo jeta nturene chietu na jakinyira wandi chietu nkuga mucemanio juju itiruju itugwa appreciate no tubwa gavana gutwita twita kwariria na twita gutegera imbi twitite kuthithia wandi-ine chietu na tumba kunenkanira kira kionde twekire ki budget tugagite giga implement we na tumenyethera ikio gitite kuthithwa kama tugite ibwega no tuba kuja kwithira mucemanio jura ijo bangwi na nkethera ndumwe party urio gatendi mucemanio ju kundikia ni udon na kio kikira munini wa kawira mutumanto thingia chicho akaulwa kinya mucemanio ne yu tweja ne mukana deputy governor mutuma wanto ithinkia tukejo kwithira mucemanio ne ju murungu akaro kurekera buru kawira in governor impeached na tariki 14 irio wa confirmwa kethira ageta mbere kurita ngugi kana atirita ngugi ntubu banyelwa kinyene MCs barabate kwa tambaru kawira Mwangaza designate governor kana ura currently deputy governor Meru County Reverend Isaac Mutumanto Idinkia ndakurombo mutana chio mukuru twekwendete muno na twikumakira muno itugeta chaine niki mtojo nakarite ati ukwenda na mtojo nakarite akera yechia kwimbe utina security utina ndereba utina PA nande na giye barogi tabagwita ye payroll andu baba bagwita mucemanio bakuthitheria atia yankoromba deputy governor wetu Mutumanto Idinkia for your own safety ndikuromba geta mucemanio neju nwe munini wa gavana alingilo ntubu mujumari akiwa atiumirio kinya mucemanio ne yu no ntukinyo turobokie buri ugwatine manyo yu yuetani kambere amero ati bando nongo ikirira ingokera for my security weta mucemanio ne nonto anto barabe mucemanio ne oyu no yo report kire county criminal investigation officers kana officer ati indabangairwa ko assassinated kana kuurairwa mucemanio ne yo nante toyitera Andres County ya Meru ikiukuma mwaka yongiriele 25 yukumite na muthutira yo mukathayo gisiasa na burabote kumenyeka nikithira ninde muthutira yo kethira yukithira kana ni atebu bwongwa kwa karika Phineas Imana garu ya siasa kirindeto Cheweru.